ช่างอะไรดูอะไรIwasin tut man kewehan puri baraki dini pemekas di puri gel-gel miat kelangan kunang negarik desa Pokawian Indra buanak anu merasa bengong merasa belitut buat keluikan bumi ini sat-sat suara geni nurun mai ke jaga jauh sadaraos budi lantas apokan ranang lantas nani makawinan lihat kalau desang murdaning jaga nuna suguro titiang lama kanutan kekeneng raja pinulah hidup dalam waktu rengong pinako pajak jaga di tanah pinako ratnu dalune dini dipulino bali ajo uikan rasa hidup ngenterang penyakit ini mawinan sidu lantas amukti ke syukurtan ikang negari cukutan keneng apui sepertapat nirasang Prabu ang monggumi coba siniwik perasa meteor kemang tahun muka jangan rasa paro ratu dengan nafkah suring ini ide betara dalam mauin rasa muka jangan ngaturang udpeting ngaturang kemang tahun saja mauin ngadew ni karaos nate mau baler ratu satu deh waratu ulian kewikanan itu saja nah kira yang begini jalan tut ya aja duh oke tau aja duh dilarang maksud cie kerumunan apa bong ngajak kerumunan aja doh cai ngejuh cang kerumunan ke bulan 4 nyaplir pesawat cie ada dolar 4 orang boleh jadi Desember jadi nih bulan 4 nyaplir ada nih pesawat sini tuh singnya tuh men kengken pesawat aja duk deh cai juh men Jawa bener duran tuh kerumunan lu mau bengkung sana je mu aja doh deh cai juh pesawat teh duran tuh jangan duran kan masuk dewek apa orang beli seneng duran nah tuh duran tuh nen sepan ngin buci konen ya cara nunas aja yang benci langsung kasih tangkis tuh aja doh duran doh aja semau duran semau aja kulen lindung duran kulen gitu pesawat jangan duran kan dumonin wow aja doh duran doh aja semau duran semau aja kulen duran kulan oh ayo duran parian dicuri lampak sini kakante bas liu apa jawabnya tau lemu sing nawang demengung ayo nunanin parian tuh angin dulu lampak sini kakante hari kapan wikan cang bakat anu mandan nganyalan 4 bukan nyapok cuma lah iya nah
Comben jani tepuk beli cai. Engken tau. Mau kebek nigel. Engken tau. Mau kebek nigel. Yen sing make bek sing ngigal lah dan engken beli. Meniale kang ibi puane kengkin. Oh nak sing ado dal ya ngigal. Ya. Lemu. Engken tau. Jadi wong pesu nemles magening mati ang gening. Mentan. Hau jani ngedeng podewe kat pangawak saja cai identitas madan tuh. Bener. Sangka nerago dari manusia apa ngon dasar? Abangun Ayah dasar. denane madan solah. Denane madan tingkah. Swadharma nerago dari pergino nganu denane madan sesano patut nerago nawang pilah. Nah, ni suwo pang bener. Yen alih kang cara jani pergino asabak asun tuh. Oh black kan suwon. Saru-saru sobek. Nah. Ablek kawan ngasun. Asun pergino. Iu nguyan. Ah. Kewalo cara satuan Cibusan subo. Nah, Halang bani. sajau. Oh, ken bisa we. Sajau. Jani perlu cai di subane subuh. Ngopi dap-dap nih jani tuh. Nah. Itu kan penting rago nawang. Tuh. Aja doh. Nah, urin aja doh, kerumunan kata. Saja doh Kerumunan kata. Sangkala ada situasi kengken rawasan itu. Sangkala rago dari pergi. Dasar mulu keyakinan. Yakin dasar. Yang subuh dasar bakti mulu seredo bakti yakin ring-ringi kidau. Sajau. Oh bulan pitung dino yo banyak ke desak-desakan. Ada sing nganggon masker. Sadar masker. Kopi hilang. Nah, Imun tubuh bangkit. imun tubuh ke bangkit ke walau dong sap mangkit teng iman iraga. Nah, cuma ketujuan. Ini dasar bakti. Taat ring-ringi kidau sangyang widi. Bener. Kidau taat nyala ngajaran agama. Sajau. Ada tene sebilang mencelap pemedak untuk ngos nginggalang nyupit teng bian tuh. Tuh orang jasek. Nak aja liu tuh. Orang jangan lupa deh orang tuh. Ulian mendesak-desak imun tubuh ke bangkit. Nah, peluh pesunya. Berledak bahasa seduk masa itu. Nggih, kalau nalon aku yang nak situasi. Tuh. Nek bisa suwun nangkil berak lantas sasanca. Ada gitu. Menjepit sando. Wah, nak mulu gitu. Dasar bakti kewangun lantasiannya mekejang mekejang dotane madan ngaturan pangu bakti pas saja lantas Kewalau dasaran ben saja. Tuh pemekas. Tuh saja. Penting sahane tuh. Pangceng mau gerudong iraga ke puro. Ada awake di puro kena ke lantas jo. Nah, itu penting. Ngadereng dao coba. Dah ke purau. Sangkala sejero rago ke purau. Sing jeung mau bakti kan ke rawa. Saja mana? Bisa ke rago ane madang ngigal. Sesolah kan ngoyatnya. Aduh, penabuk bisa lantas mau tabukan. Nabuk kangon ayak bakti sangkala. Melajah moga hambalan iraga tuh. Saja. Ngambal pengamung padewe kan iraga neng anuten sugina iraga. Saja. Tuh lantas. Man lantas. Relao sing teh jani tuh. Cah. Ada ne cai kalawan ning beli. Mau mekol ngiring lingi kideu botaro dalem. Kengke. Iya laut sengane tetlu ati tu waras manone. Ati tu waras manone. Ane malu kalawan ngane jani. Kengken jebli. Ne malu kengken rasa. Pemarga nido anak kelingsir. Sugero tabe pakulo nido dangyang dui jenero. Itu dangyang dui jenero. Ni kalaut pelano sakti wahurau. Iya. Sangkaning keperannya nido ni lantas. Mon. Jujur posisi jagat Bali.
balik ke lo deh. Mawiwit uling di rambut siwi pemargani deune Dewa Ratu. Uli rambut siwi ngelantur lantas. Oh, aduh lantas pantai sese. Orang pantai sese. Ada peti tengah. Ada peti tengah. Liu rasa genah kidone mesanakan. Nyantos lantas hidup. Pinaku bagu wantan hidup betado dalam. Man kengken. Dewa Ratu. Mencapai masa kemasan Bali lantas gumin. Itu ibu kan keutamaan jagat man saja tut. Kengken rasa si nemu gelang pangobaktin yoi panyak kalawaning pasuecan itu betaro dalam itu masih hidup anak kelingsih dok Dewa Ratu nganu tenap ane madan dari Promarto nih kunio kelawan bakti nih lu dasar itu bakti raoseng bakti dasar do dasar sah dok itu lantas si do ngatureng kunio ring ningi kido anak kelingsih sajau nyidang paras parot sar penayo saling acak kelawan ngacuk panyaki sajau benak ini kengken yani ada runtuh bawa cana nih dewa saja dalam dewa pangcai kawan yang beli tidur pedak tangkil semua ngejani kengken ya daging bawa nah yang sang bangsa kita lan bangsa kasepan kalau kini semua bang yang arun Kodin eteron ngugerepok Dewa Ratu ada dalam durus mawung duan sampun melawat barat kejahan itu sang yang curi malah didiang padakan kali sampun nah melak halih tegak gitu Pawijilan narusin pulin Bali. Muat curiung matanan. Perbawan memadang ikan menggatin memadang ulawan dawa ngop saya waktu titiangan seneng rilis apa medal palung bila kaya sang yang sulit kawin tenen jagate orang semulai berabuk di petang jagung engkau pangeran busanane keluar bungak saman ngulun John
kebetar kiang mapi yang ginelan sore ningom karerat nemantel Daya sun layem sidek yogi suar Gayu sikol gatel namas studi teu dalam waktu rengong senewi cuma pasirok namo kertona kanto bawan itu aja Dia mirip Thai Manghale saya sing ada samen bau super bawan dia ngepek dari sejarah ning angus capek Juragan kemakeru kayu nunamin parian ini titiang Juragan ingsun makeru titiang kaulan palunguh Dengan kawingkeun yang leun beparayaan ieu lumaksan ini kira sapun iki jalan iring sekar mengeronce Tangkilin itu tangkilin macur cai. nunas
sugara matur sisip titiang ratu sang murdaning jagat balik palungguh Cokor Dewa lugur yang titiang ngeriyenin ngawentaran atur rengajang palungguh Cokor Dewa mukitan kekenengan upo darawa Mino kadi medal palungguh ke ratu Len pangus ebonis hane mangkin Ketangkilan tuk titiang pikalih belen titiang Menawu enten Jagi pebosan palungguh ke ratu Redang palungguh ke ratu ngawacana Mang do titiang Sidaning sido nampo nyuhun Mino kadi Pakayunan palungguh ke ratu Durus mawacana palungguh ke ratu Angkar ngosot curan Jadi kamu juga kelakuan ulun mageru Ma bener luwir kaya satu rantek so tepung pinar yutenatan sing salden teku matu panana ya derakot kang kaginu cari disirtuan tekaya-kaya mangki kengken bawa sidon itu dewaran karena paman ajak dado karena ke paman sajon yen anu madana ce nadak saro yen papang paman tangkil aja jani kane madan di puri kado kane membuat keraosan aja tekening paman ane ngangon suksekel aja di sejeronin kayun aja gitu bawa sidau hebet wana ya tema kecitaan lama kan sidang ngadakaken pahem ya temar kanang sabu pengastrian maka lawan porpatik bau dan tanaman teri ya temakabekan nah kena nyen paman Tetujon ace ke lantase ngudos anak ke paman mak kedua. Nah kan para manteri para patih ke pangadonya kan ngewenten ane madan paruman. Tapi tetujon po paruman sapudika. Iya terakat kaginu cara disirtuan. Mapet mengecer tuan teri kelampak sirut sang makyati kalanian nguni maka bagawan te marwan teneng gel-gel pulin balik nah kene nyen paman tujuan aja ke nyangkapan paro pasti ke kane madan di tanah Bali mapan heleng ane madan aja kati pemargan itu bercara langit. Nah, itu kadonya ada tujuan aja ke ngeremagan, ngeraosan kewentan itu sapunika. Manggil lama kanetan kasepan. Pumode kita humada keri keramanir karyana patik bau tanda-tanda mantri bersama. Nah, kena paman. Bangseng nyenane kadan kasepan, kemonyen paman. Nangkilen Ngau kan para patih bau dana mantri si daneng si do rahino ni kayang ni pangidang ato na badan apa adane pesangkepan. Sorry naning mangke juga si tuan anti kakak marun tening radio date. Iya na sapunika sampunan malih semenyo singi keratu mangyang titiang pingkalih belen titiang jagi menedaukan ngeraukan ngulamin kadi bau dana mati. Sayo aki medaging kadi atur Raden titiang iya ning kabilik dadot urus melingi kering kereta pagusan mojantut dirin pangyang titiang bangkin sadina ning mangkin tadi tiang jaga nangkeleng para patih duwe maka situ pedo kering paseban duwe
Kian tuning mangkadenak. Pomo kita lumaku sih tuan-tuangan teka kena marikan ang radio dat. Inggih, durus paling nggih. Ragman Pucus bawa si Dion sajau. Nih ceduyon idone cai kalawaning beli pangcido pedek tangkil. Halan ulah meng para patih pengabeh linge ke dini diburi pemukas rakrian petanakan Benar. rakrian panginti Hadi rakrian pinati itu masih para patih kan Pangidangnya tangkil keburi. jangan jelas Modere yati nadi bayu sabda muang ide Surabaya gegeri ke pati-pati. Ada tamu tidur.
Geborasa. Luar kawe. Nah, kita semua. Hayang ragu tua. Nopo saja sinawa bocil kopang Nah, gitu saja tuh. Mula nak yang tuas kena bakal ngatur. bakti ni ane angon utama beli Irian serdo ne majang ringi dasang yang pamo kawi. saja Ya diasun kosakan. bener Ulian subakti makawenan. sing jene dadi kapi ambong sing gitu beli Saja. Dah. Jak sayang si mula sentanan pergina tut. engkel Yak bedek ya ci mau klebetan sekan go ngaluh ngamalang galem ora rasa to. Jak mula darah sentanan pergina. dah beli ngajung Jak patuh cara beli tut. engkel Yak bakal dingah munyin ngamalang. Jak perjani lebih limo kene to. Cando jeningah munyin gamelan beli kadi rasa tuni hujan balas mau geje kan ninggal kang di parkiran tuh ketolnya bos nengel taksu di gidat beli Terus yang ada munto beli semang danyu gulung di tepok jam magdi dari limo. Koran yang beli orang talo nyor kita pengoreng jak limo milu magdi bereng to. tuh ini Amat ya nengel taksi to. Jani beli betakon kenci. apa kan takonan Mumpung beli liu pergino di ini. mana Ulang di jo tekan taksi itu. ulang dijauh tekan taksi we Ulang kapal kita beci sistem dicingin. mengkaden Ulang di di jo tekan taksi itu. menseng ulang kapal nak ditu ya magai ya Cing awak cing. mencari beli ulang hijau tekan taksi we Tekan taksi besar. Wet sangkaning penukaran. uli sangkaning penukaran Dah dua sangkaning beno melajah. dasarin pemelajah Jani cai tinggal pilih melajah apa kanunas penukaran. oke cow Ian cai melajah. iya nih cang melajah Harus dimangi dengan penukaran sewireh bisa kendadi pada mele. pang benah benyong ngabotongos Ian bisa konen karuan dadi. bisa konen karuan tadi Oh iya dadi. tadi Konen karuan bisa Konen mau karuan melajah.
yakin pununa si cerdas. Pangnya seimang belen ada ni Nah tadi lantas pengabeh Nah. kita potaro malam. Tuh, Sangka nang ida wikan ngeraksa jagat. sangka neng wikan hijau ni. Mawe nyen jane sakti. Ya, Nyen jane teguh. nah ni teguh. Angkat tadi pengabeh linggih hidup pinako para patek. Oleh itu keciran. Wadi dore koreano petanakan. Tadi kali dane rakyat pada Ida teguh sakti ren kowiadna. Ida re koreano kebon tuguh amadane. Dane rakyat kebun tubuh. Orang sejarah ni ngasro ida wikan. Ida re koreano pinate. Dane rakyat penata. Ko satrio tulang mangat. Macan gading itu. Yude. Do. Kadi dari kian manginte. Oh, Haji Danur Dara pepanahan. Pepanahan. Orang sejarah ning peperangan hidup kan. Unyang ulah ciri itu. Itu nangisi gumi. Tuh. Dia ya ada nak parannya doang teguh. Au. Tuh angkat tangon pate sinah gumi bakal ajak. Bangsa. Wangsing liu nang saro. Masih ulian beli ulian cara lan. Kadi ini kadi kemargan dan laki anak pate. Ore karyano pate. Doneng selakan timara. Ada utusan soal patera ke karang ke patihan. Benar. Wang sida jangan dane ajak makejang. Bang suak pedak sang tangkil. Itu dikerto pago sana. Adalah. Pate sang pate satyata. Mau minta lu roti dia Gusti Patih medal manis. Titiang palakan Gusti sareng kalih sawu. Padak keloping. Gering Titiang Gusti. Mangdo. Do kapan Titiang purun kremat bilang kadi penghargaan Gusti Patih. Dado ayah tu pada kelawan si nare singi bali natan wani ya Mamitan Titiang. ya tu pinako pangulun si ya kudu kita kudu natanan no pawane
Yang marayati ware lah kadan pamingile paran sire yuwataking ore karyano pati sampun yayatu parate ainye karatu parane duaning paro mane jagi kekawiten mandane sareledon palungo karatu pitu Nuis nurade teriade Sri Wisnu Raja Patika Sitri Waru kalpu Paratama Charana Kalu Yuga Kalmangsi Urisada kala sapu ilan sila parak mana kemenok kayu Ango Ijo anak ori kawane dong carang catur wedo Loko kawe itu dantu kanyurio sewana Matur yang punya pengasuh di Majang Rida Sanggang Surya Raditya Malingnya Malungguh pusi patik malingnya Lugara Nakelisir Lugara Sampun presiden apa Wadak yang para patik maka sampun Namaste Bhagawan Agni Namaste Bhagawan Hari Namaste Bhagawan Nisa Man kakeng ken Dia tidak talar kan kan aksi iya aksi penebas karan sinalih tulis ore karyano pate karatu Yang padu ke petara kaya-kaya mangga Saduane para sida tedun tadi mangken waluya kasirah dan cita sangiwani dari makan semua pangbakti ning seri tejang padu ke petara Kasih semua swasti pengajian Pate sedayo ingan niki. Paman pate kajak mekejang paman. Wah mulai semua ingan niki mari ganang kuyo di kuyo. Mapan si dalami apa berak mana kena sampun sidon manu gerakan ingan niki. Mulara pempemu bakten paman. Manda sido ke pari sudah jagat. Doneng sido keterima orang yang sino ba? Kiwali kuang kadiang puna puyaya te kemangke biparayu angramboy kang yadnyan sido. Watana. Tapi minabentan para karyo terus mati. Yes, bro di tiang patik. Andian kayu bangke Prabdo Rakrian Fatih bersama Mapan was Sirulik nato warikanang jagat gel Anangon
Ikangiatnya panco wali kramo mari kanang variangan uluan. bener kadis atoraning hanike.